Evo, dragi slušatelji, Petrušenko je spremna na prvoj lokaciji usijanih bazenskih pločica. Kadar nas vodi na sunčan dan na bazenu, gdje se ne događa apsolutno ništa, čekamo da Petrušenko počne. I evo je. Pojavljuje se iza stupa balkona odjevena u lepršavu casual haljinicu crne boje i sitnih detalja i kreće adagio. Petrušenko se polako razigrava, hvata se za bare i imamo priliku vidjeti prvu vrlo elegantnu arabesk. Vidimo jedan grand plie, pa atitud, odličan izbor figura, odličan. Nastavlja kroz žet prema rubu bazena. Tu izvodi jedan dinamični baterij. Da li slijedi ono što mislim, dragi ljudi? Da li je to već u samom startu? Petrušenko izvodi rond de jambe i ništa. Ljudi moji, ništa. Jao, kakva prilika. Petrušenko naša nije izvela očekivano, što može značiti samo jedno, a to su dve stvari. Ovo je bilo samo zagrijavanje, Petrušenko će nas iznenaditi u drugom nastavku. I treće, ova koreografija ima napeti dramaturški razvoj.